Muşkat kitabındaki bugün babun fil udhiya kurbandık jönündө aytabız. Adavi tilde biz kurman dep aytıp жүрөбүz, kurmandık dep, kurmancan dep. Bирок бул түпкүлүгүндө kurman эмес, kurban. Анткени араб тилиндеги каруба деген этиш, феил, глагол ошол жакын болду, курбан деген сөз Аллах Таалага жакын болуу деген сөз. Баарыбыз айтабыз курманжан датка деп. Ал эми курманжан датканын өзүнүн убагындагы Москвадан, Ак Падышадан алган кагазында курбанжан деп жүрөт. Көрдүңөрбү? Курбанжан деп жүрөт. Анан ошон үчүн азыр эгерде бирөө курбан айт, курбан деп айтсаң, уят көрөт дагы, курман деп айтпайсыңбы дейт. Татарларга барсаң бардыгы эле курбан байрам деп айтат. Ошон үчүн биз мындай колубуздан келишинче башка тилден кирген сөздөр эгерде экөө тең айтылышы болсо, кайсыңыз ошого жакыныраак болгону колдонгон жакшыраак, анткени ошондо башкалар көбүрөөк түшүнөт. Курман айт десең, ага караганда курбан айт дегенде башкалар көбүрөөк түшүнөт дагы, биздин ортобуздагы биримдик эмне барган сайын жакындай берет. Ошол курман айттагы курмандык чалуу же курбандык чалуу туурасындагы бап. Kurmandık çalуу şariatımızda бар. Бул ижма менен. Бардык мусулман алымдар, сөзү этибарга алынган алымдардын бардыгы курмандык чалуунун шариатта бар экендигин ижма кылган. Эч ким муну жок деп жок кыла албайт, анткени ижма бар. Ижмадан мурда Аллах Тааланын сөзү бар: "Фасолли ли роббика ванхар". Ey пендем, sen Robbuңдун ыраазылыгы үчүн намаз окугун, айт намаз, ванхар жана курмандык чалгынын. Деп Кавсар сүрөсүндө мына ушундай аят келет. Айт намазын оку, анан курмандык чал дегенди бардык муфассирлер мына ушундай айтышат. Болгону талаш маселе курмандык чалуу сүннөтпү же важиппы деген маселе. Важип дегенде таштап койсоң күнөөкөр болосуң, ал эми сүннөт болсо, сүннөт болсо таштап койсоң күнөөкөр болбойсуң, балким бир аз сооптон кур каласың. Мына ушундай маселе. Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмад, Абу Ханифанын эки шакирти бардыгы сүннөт дешет курмандык чалууну. Ал эми Азирет Абу Ханифа важип деп айтат. Имам Абу Ханифанын өзүнүн кээ бир нерселерде көз караштары бар. Кээде ааламдын бардыгы бир тарап, Абу Ханифа бир тарап болот. Адамдар эмне дейт экен? Ошолор ушинтип айтса кантип ойлоп калат экен? Деген чочулоо болбойт. Аллах Таалага жакса, пайгамбарыбызга жакса, шариатка туура келсе, ал киши туура деп билсе айта берген. Мисалы үчүн мына ушул курмандыктын важип экенин Абу Ханифа айтып, элем калган алымдардын бардыгы жок, бул сүннөт деп айтышат. Kur'an-ı Kerim'de namaz okup kurmandık çal деп atpayбы? Buyruk geldi. Anda parz boluş gerek ko desek tuğra. Buyruk ettiş egerde oşol boydan gelip vanhar degen boydan toktop turup kala turgan bolsa, anda kurmandık çalıp parz bolup kalış gerek ele namaz okuyan parz bolğanday. Bирок karap көргөлө бул жерде айт намаз оку жана kurmandık çal dedi. Abu Hanifa айт намаз окугандагы важип деп айтып атат, анан kurmandık çalгандагы важип деп айтып атат. Анткени ошол аятка tafsir bergen hadisler Peygamber'in жашоосу ошол жанагы буйрук келгенде парз болгон нерсени парздыкты милдеттүү түрдө парз эмес, аткарганың жакшы деп мустахаб же сүннөт кээде важип амалга чейин төмөн түшүрүп коюшу мүмкүн. Аткар деп буйрук берди. Эгер аткар деген буйрук келсе, ошо милдеттүү болуш керек. Аткар деп туруп эгер кааласаң десе, анда бул убакта мустахаб болуп калат. Демек Кур'ан-ы Керимде буйрук келди, бирок ошол буйрук ошол калыбында калбастан аны сүннөт жумшартып олтуруп, жанагыны парз экендиктен важип деген макамга, даражага түшүрдү. Түшүрдү эмес, кечиресиңер катайтып алдым, баяндап берди. Түшүндүңөрбү? Аллах Таалам ванхар дегенде Кудай Таалам ошондон бизге важип болгондугун каалады, анын каалагандыгын биз сүннөт аркылуу билдик деп айтабыз. Эгерде түшүрдүк десек, анда кантип эле Кудай Тааланын сөзүн эми ушундай түшүрүп кетти деп айтышы мүмкүн. Ибн Хаджар Аскалани айтат:
Sünnet degenimiz deyit, Hazreti Abu Bakır dağı, Hazreti Umar dağı kurmandık çalışkan emes deyit. Emne üçün? Adamlar kurmandıktın vacip de oylap kalvasın dep sünnet bolğon üçün Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar kurmandık çalgan emes dep dalil keltirip mına egerde vacip bolğonda çalat ele. Bular çalsa elder vacip de oylap kalvasın dep Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar ekö kurmandık çalgan emes mına uşu bizge dalil deşet. İbn Hacer Asqalani Fathul Bari'de mına uşunday deyit. Biz aytamiz yok taksırım. Siz to'g'ri emas aytib oldingiz. Bolg'oni Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar bay emas ele. Antkeni biz aytamiz, qurmondiq bay odamlarga vojib bo'ladi. Musafir emas, muqim bo'lgan, nisavi var, bayligi var odamlarga vojib bo'ladi. Hazrat Umar bayqush qayoqdan unday qurmonchilar turgan puli olsin aniqi. Bir göynegin juvib ana gün ko'jaysa qurg'avay qolib, suv bo'yicha giyib kelib, giyimining gede suv tamchilagan uchurlari bo'lgan Hazrat Umardiki. Abu Bakr xalifa bo'lgan ertesini shaylab qo'yishgan ekan. Xalifasi bu yoqda turib masjidda ish qiladilar bu vaqtda. Bu bozorda ko'zlab jo'navas ellar aytishdi. "A taqsir qayoqqa? Ishingiz bu yoqda sizniki, bu xalifasi" deb aytdi. "Ishim bu yoqda bo'lgan meni qursak quruldab baldarni kim qaraydi? Bozorga borib baldarni bag'ir topib kelayin. Anan tushdan keyin ish qilayin" deganda sahobalar o'ltirib, "Yo'q, ancha bo'lmaydi. Abu Bakrni biz qarashimiz kerak. Aytganlar bizning ishimizda" deydi. Xalifa bu o'shol elning boshchisi. Molda o'shunday. O'shol ayildan molda o'shole bag'ish kerak. Al geziyu qaytarib yursa, anan bir gün bu yoqqa borsa, bir gün bu yoqqa borsa, al andan adamdan ishini bilmay qoladi. Al ilmin örkünde talbay qoladi. Al qiynalib o'ltirib, ana senin gözün qarab qoladi. O'shoning uchun o'shol Abu Bakrni qancha ümmet bag'ib olsa, o'shol o'zing o'rni Abu Bakringlar, ayilinglarda imamlaringlarni har kimning bag'ib olishing kerak. Ani qo'r qilib, ani bechara qilib, самый последний varqa tashlab qo'yish kerak. Bir tanışız aytadi. Bizden ayılda meçit kuruldu. Oşol meçit ayıldagi üylerdin bardığından en qo'z deydi, en жақсы. Ben oşo gele suyunem deydi. Emne üçün degende meçit en jaman bolup tursa, je ortaça bolup tursa, adamlar to'g'otpaydi deydi. A meçit evro bolup turup, жылтырап, taptaza bolup tursa, bardığın үйүнөн biyik bolup turgan bolsa, adamlar oşoga qaraytdagi, "Çöte uşulardыкы жақсы eкен, чындык бар окшойт" деп, adamlar dünya менен карап калган, oşoga kirет deydi. Aytышат. Adamlar konukka gelgende giyimine qarab tosuluk alınatdagi, anan akılına qarab uzatılat deydi. Demek oşo meçitin suretine qarab meçitke barışatdagi, kirgende maseleni ugup turup, andan keyin imanга kirip kete berişet. Araganda sebep menen gelet. Oşoning üçün Abu Bakırday bolgan adamды mına şunday kılışkan, ekö bergen emes, ne? Kurmanды çalgan emes deydi. Peygamberimiz alemi vacipti uşunda turat, Kur'an'da geldi. Andan sırtkarı Peygamberimiz aleyhisselam Madina'da 10 yıl yaşasa kurmandıktı üzgön emes, daima kurgandık çalıp durgan. Demek Peygamberimiz kaysi bir amaldı üzgültüksüz kılıp durgandığı bul vacipka dalalat kılat. Bul vaciptika dalalat kılat deydi. Birinci hadis.